Nasepte bung somni Macedonia le Greek gamzin na boina aven nung in Paul in nung zuite asam saka ahan thona kampha in akha a Macedonia gam a paiding in aporta hi thu tampi anung zuite han thon in huai gam ton suaka Greek gam atung Greek te gam atung ta hi huan huai a khathum atam hi Syria gam a long a azin dekwan in zutaten ama tha asom zia kun Macedonia gam ton a akile kik atum zota hi Asia gam tan a ama zuite beria khomi pirhas tapa sopater Thessalonica apan Aristarchus le Secundas Derby khomi Gias Timothy le Asia gam a Tychicus le Trophimus ti ahi u huaiten kama u akai wa Troas a hon nanga ku hi kobel tang ho sil ngo so lo ni abe in Philippi a kipan long in kapot wa ninga nung in Troas a akiangu nga katung u hi huai a nisagi katam u hi tangwal Eutychus hi damna huan nipi kal a anima sapen in tangho bal kham ding a ka ki khop lai un Paul in akiangwa thu again hi aman azing chiang a pai atup ziakin zan kim tan hial thu again hi huan indan tungnung a om khom na wa khon wak tampi a om hi huan amin Eutychus tangwal khat toilet a atua nak pi tak in ana i mu hi huan Paul in thu again sot tak ziakin aman ai mut suaka athuak zo non taki a in song thumna akipan aketa a asisa in aphong uhi himale Paul akum suka abok bo khum in a ang pom a lunglau ke un alai tat ke lai hi ache hi wan Paul aka to nona tangho bal kham in ane a khowak pha in akiangwa thu again a huai nung in apaita hi huan walno pa dam in apiwa akhamuang pet ma uhi milite sa zinna huan kote asos khwa azuan in long in kapai kanapai masa wa longa pol tuan sakkatum uhi aman hia paina lam tot atub ziakin huchibang tu ama geldan ahi huan asos aho tua chiang in longa katuang sakta wa mitilini khwa katung uhi huan huai akipan in long in kapai non wa azing in khios tuikul gal katung wa huan azing non in samo tuikul katung wa trogulium kagya kuhi azing non in miletas huwa katung non uhi huan Paulin Asia gam a om sot lo long Ephesus khwa hen atup sa ahim ahi theile Jerusalem a Pentecost ni huam tum in akin pai hi Ephesus sabtuam upate kyanga Paul thu nanung huan militas akipan in Ephesus mi asola akyanga sabtuam upate ama asam sakhi huan akyang ahongtun un aman akyang wa Asia gam katot chil ni akipan nakyang wa ka om sungpeng in ka om dan na thei uhi thunwai lut pen kom le zutaten hon that so asom ziak un wa khitui kaile thil haksa katunga tungte thwa komin topa na kasem hi huchibang in aphatwam ding thu nakyang wa bangma im kani ke a van tang lakle in ting a athu ka khon hilzel a zudate le Greek te kyang a leng pathian lam a kising na thu le itopa Jesu Christ lam a gin na thu ka thei sak zel hi ngai un tu in kha in hon sol te a ka thei ziakin Jerusalem a ho dia kisa ka hi huaya katunga thil hong tung ding bang ma ka thei ke khasiang tho in hen na le haksana in nang a hon don hi chi in khoteng a hon hil zel hi tuate kya ka thei a hi himale ka tai te na lam kamaban tun ding le pathian happy na tan chin hoi a dia thei pi tu a pang ding in topa Jesu kyang a huai na sep na kamu pen sem khin phot leng kahin na leng ki khiak la
tham in kasep ke hi huan thei un no te teng teng Pathian lalgam thu tang ko pi a kavya kawak wak na ten kamel namu non ta ke ding u chi ka thei hi huai zakin mi teng teng sesan a kahul a chi a hi chi tuni in kahon thei sakhi Pathian vai hom teng teng avekin na kiang wa im kani ke hi Pathian sap tuam te ama sesana aleite wak ding in no maule na heu te teng teng u tunga pilwangun khasyang do in atungwa no heu tu in a hon bol hi kapai nung in nalakwa nge hang te ahong lu ding wa pol te a hoi ke ding u chi ka thei hi no maulak a mi na ngon nung zui pol te amau lam a kai mang ding in thu tuam gen na hong om ding u huai zakin lim sakun la kum thum hil hial hitui hikom a sun le zan a michi tai hil katop lo dan theigi ge un tu in no te Pathian le happy na a kahon kem sakhi huai in no te ahon bol lian thei a mi lung sim siang thote kyanga gotan ahon nei sak thei lai hi kwama dangka engle puan sil ka eng ngei ke huai khutten keima ale kalom te tak sap sep hiak zelda no mau nge in na thei u hi bangkim ka hi pe ma na chin ding wa ka hi a hi hu chi bang a sem gim le topa jesu thu thei gi ge komin mi hat lo te na pan pi ding u a hi ama in lak sang in piak in lu khong anei zo achi achi hi huai thu again hitin a khuk din a avek un athum u hi huan avek un akap hup wa pol nangon pol ngong akoi ngonga koin atop u hi amel mu amu non tak lo ding u thu again alung khamna penu a hi huan long pha in ama avakha u hi